الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها السادة الكرماء، تبتم جميعا وتاب منساكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. فالله سبحانه وتعالى أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني مع حضراتكم في بيت من بيوته وفي هذه الدنيا الفانية التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة أن يجمعنا دائما على طاعته وفي الآخرة مع خير خلقه إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، فائروني بالقلوب والأسماء، فالله جل وعلا أسأل أن يجعل كل كلمة أقولها هنا خالصة لوجه الكريم، وكما أسأله جل في علا أن يجعلكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أيها السادة الكرماء الأعزاء، فماذا يجب علينا بعد رمضان؟ haray musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam, ɓawon yettude allah o bajjo seniɗo wawɗo mo ronkata wiyeteɗo allah mo maraɗinmo, ko allah pette tawata o okkorte haysi a landaki mo, wona noon fere si a torike mo. Ko kanko pette tawata so o okkima hay hunde ɗuydatama, si o okkarima hay hunde kadi ɓeydatamo. Ko ɗo wiyete allah. Si tawi en fo en moɓodiri mo be meɗen o jonni ɗum ko faala kon, ko faalaɗa kon, hay hunde ɗuytata e ko mari kon, sina yeru ko mesalal ittata e maayo. En fof meɗen sen hawtiti en yejdimo, hay hunde ɗuytata e makko, sina yeru ko mesalal ittata e maayo. Si adiɓe e sakkitiɓe, yimɓe e jinna, moƴƴuɓe e bomɓe fof hawtiti yeddi allah, hay hunde ɗuytata e ko mari kon, hay e hunde. So ƴetti en fof meɗen o naɓi en aljanna, haray allah subhanahu wa taala ko sabu yurmede makko, na sabu moƴƴi meɗen. So ƴetti kay tagi kon fof o meƴƴoyi yiite jahannama, haray ko sabu nunɗal makko, wona sabu bakkatuji meɗen. Moƴƴi hummen gotum pet yonata yeru embere fofande gotum pet yeru embere nema ko woni ko aljanna. Letti allah subhanahu wa taala ɗen kadi ɗe o jogiiɗen kadi sa yeddi allah gurdam maɗan fop fofa ngo wotoro pet ngo fofata e nder yiite jahannama, haray ɓurti hande kadi yeru ko yedduɗamo ko. Ko nadirta goɗɗo aljanna ko sabu yurmede, wona sabu golle ma. Ko nadiroyta goɗɗo yiite jahannama ko sabu nunɗal makko, wona sabu bakkatuma. Ñande gone laaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe makuno ɓeyni wo ala hay e goto e moɗon mo golle muɗum moƴƴe naɓata ɗum aljanna. Sahabaɓe ɓen ɓe ngalɗi ɓe maapi, ɓeyni wala anta ya rasulallah, hay an nelaɗo golle maɗen moƴƴe wawatama naɓude aljanna. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wala ana illa an yatahammadani llahu bi rahmati. Hay min si wona hara allah tun o ƴettu yurmede makko nden o hibbi e hoore an, mi heɓiro e aljanna sabu ɗum ɗon. Ɓaw ɗum ɗo musidɓe julɓe tedduɓe, yettugol o wiyeteɗo ɗo allah, haray dewe ko wona waɗede kon fof hunde ko yawani en fof ko hunde wotere. Ko taga kon fof o waɗiri sengo woto, enen bani adama o waɗiri en sengo. O konti yimɓe ɓen, o konti jinnaji, o konti malaika, o tanki daabeji ɗin fof. O innoyi noon ka yimɓeɓe wo wa qalilun min ibadiya shakur, wo fanɗi ha fanti e jiyaɓe amɓen ɓen ɓe hino yettalan, anditanayi ɓelan min allah komi waɗaniɓe kon. Enen en ala anditande allah, kono kala mo waɗanɗa ɗo ɗimmo ma si o anditanarima tun on ñawoyey ka musidal, ma ɗum a taƴotomo, ma ɗum a neldatamo hayyego hande kadi. Seede muɗum sa naɓani ɗo goɗɗo koddu ka meɗen ko andirta o hendike mbuuɗi ko naɓanɗamo kon ko so nodditari, sila ɗum fodde koddu o yuɓɓodirari, haray himo noddude mo insistude. Nde o yehi o yaltino e mbuuɗi o hendi o noddata hande kadi. Joɗɗo gara yoɗoɗa ga ɗon hande kadi e ñermitagol yenda hande kadi, ay de ɓe yimɓe ko ni ɓe wayri. Ɓay o hendike joni ha yinnugollan albarka o watta ɗum. Ɗo noon an a naɓanmo ɗo koddu ko 50 euro ma 100 euro ma 200 euro. Ɓay o anditanarima, a ñermi ɗum ɗo mettima ka wonkima, fiyonnu ko an yangi ha heɓi mbuuɗi ɗin andituɗa naɓanɗamo. Musidɗo julɗo tedduɗo,
yettingal misal ɗon noon yiltira ɓawo subhanahu wa ta'ala andita ko Allah waɗanma kon tawata wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha sen inni e limay nemaji ko Allah waɗani en kon e wata andugol ko ɗi jelu wawata ko kontade nema yi'ugol ɗum ko nema non hara ko kundo tun Allah jonnuma e gurdam fof a taway ɗum ko nema seede muɗum no yalto ka yaasi ɗo joni on mba guite ɗen hara ko yamin o yaha a daray ɗon andugo si tawi pellete yi'ugol ko nema ɗum no wona feere nema fofugol nema wowlugol nema yi'ugol nema juuɗe nema koyɗe nema cellal nema hakkil nema sonna nema ɓiɓɓe nema yumma e baaba hara ko e dewga sunna e farilla ɗiɗo fof waɗaɗi sengo tawtinaɗon noon nema l'islam ko ɗiɗo fof Allah ini wa inta uddu si on limi sen inni yen kontu nimatallah e nema ko Allah nemini en kon la tuhsuha en wawata ande ko ɗi jelu en wawata ɗi moftude hakke tawata ko hiɗi ɗoɗi si goɗɗo nawni ɗo hospitalisama ɗo no woodi woɓɓe on fottay ka hoore laawol hara hiɓe jogii ɗo machine hunkum gaz ko ɓe fofirta kon fof hiɓe tambi kun ɗo hiɓe bambi kum ma hiɓe pusude kun ɗo ɓeɗo sa jaɓiti kun tun hande kadi respiration ara dari ke ɓe wata fofude ko ɗum hikkoto ɗon ko mayde ko ɗon jogodiri hande kadi joni noon ando anda ko laaɓe yilu fofata e nder ñallal ha hande Allah landakima facture ha hande andi tanari mo kono a weta e bimbi tawa ɗaniki ha fini a gonti tawa pellete a hetti hoorema oli yeeya inno alhamdulillahi allazi ahyani bada ma amatani wa ilayhi nushur mi weltanike ma an Allah an immintinɗolam ɓawa wardelam na de ɗum ɗon nattaki mum ko innugol adna on satti tigi tigi on vraiment ça va pas ko ɗum wolata ɗon hande kadi yo noon no woodi woɓɓe goo si ɓe yaayi hurgo si ɓe artay ko beesi goɗɗo ɗowtiɓe kaɓe waali ɗo koɓe neeɓi ɗo wosi goɗɗo wallani ɓe ɓe yimmoɓe wata immade yeggita ɗin nemaji ɗon fop hara ko a yewtu kadi fewta Allah kadi yeddamo kadi ko ɗum ɗo fop Allah ni wa qalilum fanɗi ha fanti min ibadiya e jiyaɓe amen ashakur ɓe yettay ɓelam joni noon nema kala ko joguiɗa Allah no waɗi condition hu gotum fiyo ɓeydane sa heɓi nema sonnajo a heɓi nema ɓiɓɓe a heɓi nema jawdi a heɓi nema l'islam kala nema ko Allah jonnuma jaahu teddugal laamu gandal kala ko heɓuɗa kon fop Allah no waɗi condition hu gotum pet fiyo ɓeydane kono a watta ko ñande be ñande o inni la in shakartum mi wondi so yettilan on remercilan on weltanikelan e hoore kunko mi waɗani on ɗo Allah o wondir kay la azidannakum mi wondi mi ɓeydanay on si tawi fendi mo a golli ɗo joni o yoɓima 1000 euros 2000 euros 3000 euros ayni alhamdulillah Allah mi weltanike ma o kiiɗan cellal mi golli ha lewru ndu lanni a liɓari nawnare an a wawilan okkude ɗiɗo na golle ma ɗen okkuma ɗin noon ko Allah subhanahu wa ta'ala seede mum Allah ini wa fissamai risqukum wa ma tuwadun arsike moɗon on ko dow ga woni e kala kon ko foda ɗon joni noon sa weltaniki Allah ɗum Allah en alhamdulillah min kadi mi weltanike o jiyaɗo an ɗo o anditanilan ko mi waɗanimo kon awa mi wondi kadi mi foɗima mi ɓeydanaymo kadi Allah no ɓeydirana maɗum mois prochain heɓa ɓuuri maɗum yeru ɗinɗi o hendiɗa ɗon Allah waɗa barki e majji o nanay woɓɓe no noddalanno oustage on tigi hino gollude kono mi ala yiwde komi woni e gollude kon dartu hoore ma ko wonɗa e gollude kon e ko wonɗa e heɓude kon e so tawi hiɗa anditande Allah fi honno fiyo Allah ɓeydane ɓeydugol ngol na mbuɗɗin tun hiɗa wawa hewde mbuɗɗin o ronka wadde barki e majji mawɓen ɓen ko makata ko Allah okkoren ko wondi e barki hay so tawi hino fanɗi ko ɗuuɗi o ko ala barki Allah subhanahu wa ta'ala haaju makko ala e ɗum oɗo Allahjo ko hanaɗo yettede weltane no alhaali ma o woniri wo hiɗen andi qissa lolluɗo ñande go goɗɗo o sattiran no hata e cellal ngal no woodi piiji ɗin fof no woodi kono tawata mbuuɗi ala o yalti himo woyo o ini wo joni himo yawde joni ha kaw mayoyi o fi honɗum kanko o ɗaɓɓi ha goreɓe makko fof ɓurimo kanko o reɓude hay hunde gorejo makko kaarijo gañiɗo darde suudu darniriɗo waɗino duplex naɓi mawɓe muɗum fof hajju fi honɗo himo Europe o yano Amérique kanko noon ça va pas joni no winimo yawde ha kaw mayoyi o waroy ha e laawol o tawi goɗɗo himo jooɗi on jooɗi ɗo ɗon tawi ko boofojo koyɗe ala o tawi on mo tawi ɗon kadi ko dangujo juuɗe kadi ala o tawi on mo jooɗiɗo ɗon kadi ko bunɗo o yiyata kadi on no jooɗiɗo no wiya alhamdulillah alhamdulillah emba mi yetti Allah alhamdulillah emba mi yetti Allah o yaltoɗoɗa no yawde joni ha ka mayoyi o wawi o dari ɓawo o dari ha juuɗe o ndaari o tawi o ko boofo o ndaari o tawi o ko dangujo o ndaari o tawi o ko bunɗo o ini ene ya haasa ko an kadi koye hoore honɗum wonɗa yettugol Allah Allah boofinɗinima a wawata yahude ɗaɓɓoya a wawata yahude kadi ka marɓe ɓen Allah o danginɗinima hay si goɗɗo falama ma okkorde a wawata jaɓugol
Allah o wuminima haysi boddi sutike ma ɗo bone sutike ma ɗo a wata sakkanade hoorema ene koye hoore honnum an kadi wonɗa yettugol Allah ko honnum Allah waɗanma ha tawi hiɗa yettudemo oya inni ko wolɗa ɗon kon fof ko gonga si Allahu on bofinɗinila mi wawata yahugol nokkugo mi weltaniki Allah telen ɗon kono mi wawata yaade nokkugo kay waɗoygol ko boni si Allah o danguinɗinila mi wawata ɗaɓɓude si goɗɗo jonnila mi wawata jaɓugol mi weltaniki Allah kono pellet mi wawata kadi yeddiroygol Allah juuɗe an ɗen woɓɓe ko juuɗe ɗen woni yeddirde Allah woɓɓe ko koyɗe ɗen hara ko ɗum halkoytaɓe mi yetti Allah si tawi kadi o jaɓi gite an ɗe mi wawata yi'ugol fiyo mi sakko ko boni ko woni ardege an kono mi weltaniki Allah pellet o jaɓi gite an ɗen ɗe darata kadi ko boni ɓawo ɗum ɗo fof ɗini e maji ɗo fof miɗo weltani Allah ja'ala li lisanan shakira o waɗanilan ɗengal yettaygal Allah si a heɓi ɗengal ngal yettaygal Allah haray foppo a heɓi nelaɗo sallah alih sallam ko wasino oya wala yazalu lisanuka ritban li zicrillah wata ɗengal ma ngal seerude ngal loppi e jantagol inde Allah subhanahu wa taala oyni simi heɓi ɗum ɗo fof ɗengal ngal pet wawila yonude komi yettira Allah subhanahu wa taala mi andita wondema pellet ko ɗo woni ko tagilan no woodi woɓɓe ko hara o jaɓi ɗengal ngal o bobinɗini ɓe hara ɓe wawata wolugol ɓe wawata jantagol inde Allah o ardoɗa noon hino e hoore koyɗe mum juuɗe makko no timmi gite makko no timmi oyni jaka yo no neɗɗo woniri wono o woniri haray ko hakkundejo Allah ini wa qalilun fanɗi ha fanti min ibadiya e jiyaɓe amen ashakuru ɓe yettayɓe la mi toro Allah yo Allah waɗu e yettayɓe Allah harana en yeddayɓe mo ɓawo ɗum ɗo fof juule ngo wiyeteɗo Muhammad sallllahu alayhi wa sallam tawata nelaɗo ɓe weltoyike wo yawmal qiyama ha tawata hay e goto e mofte maɓɓe ɗen alaka nder yite jahannama ko on say ɓe weltoyto fondo maɓɓe waalo yo Allah waɗu e min ahlil jannati l firdausil ala duwanoɗe mawɓe meɗe wuruɓe e fatiɓe wonɓe saabu ha famude l'islam newɓe neydi l'islam fatiɓe fof yo Allah yaafoɓe hokkaɓe aljanna luttuɓe yo Allah ɓoynidu en e maɓɓe musidɓe julɓe tedduɓe yewtere annen ko nde yiiloto e nder mintaji sappo inchallah ko honɗum waɗɗi en ɓawa suumaye feƴƴude piiji boy hino waɗɗi en ko wakkilinoɗen waɗiɗen kon fop e nder suumaye kon ko ɗin kadi waɗɗi en kadi waɗugol ɓawa suumaye Allah gooto jeyiɗo suumaye on ko on Allahjo gooto kadi jeyi juldandu jeyi sabbordu donki jeyi donki kadi jeyi jombente ha hitannen kadi lannoyi bani adama ko honno o andirta gollal makko ngal ngal jaɓama ko honno o andirta gollal makko ngal ngal jaɓaka ko piiji ɗiɗi ko andirta suumaye ma on e dewe ko waɗɗa kon fof e nder suumaye jaɓama ko si a wawi waɗude sifa majje kadi ɓawo feƴƴugol suumaye a tabiti e majje ɓawo yawgol suumaye ko honno andirtaɗe jaɓaka ko si tawi moƴƴereji ko waɗanɗa kon fof e nder suumaye a accitiɗi ɓawo suumaye si tawi hara boneji ɗi rentinoɗa ɗin foppo e nder lewru suumaye a wattaɗi ɓay ko suumaye sa yiltitigi e majji ɓawo suumaye ya andu haray dewal bangal ngal jaɓaka ko règle on ni ko honno andirta dewal mangal ngal jaɓama ko si a wakkilike jokkintingol dewal ngal dewal goo kadi ko waɗaynoɗa ka suumaye kon waɗa ɓuri ɗum e moƴƴude ɓawo suumaye ko rentinoɗa kon e nder lewru suumaye hara a wattata ɗum noon kadi ɓawo suumaye hara dewal mangal ngal jaɓama ko mane nenni nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e maki ittaqillaha haythuma kunt watba'i sayyi'a alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan o jokkintin ko boni kon ko moƴƴi kono wata jokkintin ko moƴƴi kon ko boni hay monta e few amma noon sa waɗi ko boni kon a jokkintini ko moƴƴi ɗumɗa montay amma noon sa waɗi ko moƴƴi ha gayni a yiggilɗi ko go boni ɓe inni wondema bone hun gotum kum goɗɗo waɗata ɓawo o tuubude hino hulɓini ka Allah ɓuri boneji capanɗe jeɗɗiɗi o waɗayno ado o tuubude jon noon lewru suumaye a tuubi a laɓɓini ɗerol ma ngol laaɓi poyi ngol wa'i wano a ñandi jibinanoɗa ngol wa'i was tawi goɗɗo yehi o hajjiroyɗo liwaji hillayi o arti haray o laaɓi e bakkatu joni noon arta noon hande kadi noon fuɗɗoɗa kadi windugol ka ɗerol ma danewol toon waɗa toɓɓoye ɓalehoy toɓɓoye ɓalehoy toɓɓoye ɓalehoy ha ñande goo tawata hara toɓɓe ɓaleje ɗen hiɗe ɗuuɗi ka kaydiri ma ɓuri hande kadi ko rawni kon bani adama si suumaye feƴƴi ko innata joni en toriki Allah yo Allah taw en fof en rinɗi e natugol yiite en yafama e bakkatu Allah subhanahu wa taala teppini yurmede joni noon si feƴƴi ɗon hande kadi
fuɗɗitoɗa noon no woodi woɓɓe goo ko ñande julde woni ko ɓe fuɗɗitoto ko ɓe wonno e muɗum mi jonna mise seeɗa alhamdulillah no fanni mo heɓari hitma gooto te timmingol qur'an hay so tawi gonde wootere e nder lewru suumaye inna min kam mi wakkiloto mi heɓay mi timi jippayde hay so tawi gonde wootere suumaye lanna hara ila suumaye lanni ha oya suumaye ara ronka haynde wootere an tiga ñawanay ɗon hoore ma a wakkili ka wakkilaki e nder lewru suumaye num fopp kadi inna inchallah mi wonata mi hooray mi ronka naafude haysa naafidare imam fu a heɓay darɗe nayyi ma haysa yeehi ligge sa arti a naafay si waaloɗa ila suumaye feƴƴi hara a naafitari kaw few an kadi daran ɗon hoore ma si ɗum ɗa jaɓama e si jaɓaka e nder lewru suumaye fu a jokkay en nan wona karama koɓɓen wona nene wona baba wona kawu wona yaayo wona soro wona pati wona musidal wona tolodal ala hay e goto mo heɓata sunna kadi foppo a nelday naɓanelam ɓeeɗa ka juulirde fi sabilillahi a adday ɗiɗo foppo a naɓay ka suumaye feƴƴi o soka bafal ngal foppo hande kadi bafal ka sokuɗa ɗon ko ɗon allah kadi soki hande kadi baraji ko heɓayenɗa ko moƴƴireji ko heɓayenɗa ko bakkaduji ma ko yafeteno ko ka nder suumaye ayno inchallahu mi horata hara min e goɗɗo meɗen taƴodiri tuggidiro suumaye on lanni inna bon ɓay tun suumaye lanni yo wontu ka wonno ɗon zaman fuu mi hajaka hande kadi haray a nadi hoorema e ngal dambugal la nelaɗo sallah sallam e maaki kala tenen e alkamisa jentoɗen hadis o moƴƴa kala tenere e alkamisare allah yaafoto dendagal bakkatu jiyaɓe makko ɓen fof si wona yimɓe ɗiɗo taƴodirɓe ɓen allah inna e malaika ɓen terte ɓeeɗo ɗiɗo anzira hazaini hatta yastaliha terte ɓeeɗo wata o yaafoɓe de bakkatuji maɓɓe ɗin ha tuma kamɓe ni ɓe hiwrodiri ɓe yaafodiri wa khayruhuma allazi yabda'u bisalam kamɓe ɗiɗo noon ko hombo e maɓɓe ɓuri moƴƴude ko on adotoɗo heɓa courage heɓa force ara inna o ya assalamu aleykum haray ko ɗo ɓuri e moƴƴude no woodi dambuɗe ɗiɗi e dambuɗe aljanna na fof naatiroyta e majje ma dambuɗe tati ara nangal ko neɗɗo suusuɗo wawgol hiwragol on neɗɗo taƴiɗoma o taƴoma few an heɓa courage heɓa iman par ce que ko iman molanaɗo watta ɗum goɗɗo himo taƴima o hirtintama o soccindama o holtintama o ñammintama o yoɓantama hay e hunde ko pino avion woni ko fottindini o ma hay sey gon musidal hunde o duncanama o taƴoma e hoore hara hiɗa mari gonga e hoore hara kanko toñuma allah okkama imanu ka ɓernde ma net noddamo téléphone ina assalamu aleykum hiɗa e jaam ɓe gurunden faɓɓe fof no e jaam ma ɗum fotton fontanamo jungo assalamu aleykum e hoore ɓernde laaɓunde waɗata ɗum si wona neɗɗo hewɗo iman hewɗo gomɗinal mo allah okki kulol allah wono sa waɗi ɗum ɗo allah naadiroyte e aljanna naatiroyta e on non sina sifa ɓen waɗuɓe ko waɗɗa oɗo woni go'o woɗiɗaɓo on ko hombo kadi ko neɗɗo okkorɗo on ɗaluɗo ɗum immoɗa leyɗe ara leyɗe portoɗo tawa situation ma o régula hino koto hino miñan hino bappa hino kaw hino yaayi hino siɓɓe ma ɓe wikkoma few ɓe ignorama few ɓe ronka haajade e ma yaha ha situation ma on change kaydi ndin heɓo nationalité heɓo heɓaɗo business ji ɗin jawle ɗen heɓo an yiggita ko ɓe waɗnoma kon fewno tawata situation ma o hino change no inna o ko kawan o ko bappan o ko yayan o ko koto an ko ɓe waɗi lankon inchallah no tori allah yo allah yaafoɓe min mi wattataɓe sifa ɗum moƴƴoɗa e maɓɓe ɓuri ɗum ko ɓe waɗnoma kon oɗo kadi allah récompense emo o yoɓoyemo joddi yawmal qiyama ko waɗɗo sifa ko oɗo waɗi kon ɗum kay natiroyta e on aljanna ɗo tammo on ko hombo ko on moƴƴiɗo e on boniɗo e ma goɗɗo immoɗo contrôle ma ka yarɗa o ko bonnugo inde ma few ko fiituyo kaari hen tun ko ɓeynta komo bonnima inde bonnima zaman an waɗa contraire on o wi kaarijo mi yaari ka hoore leydi ɗo ɓe mi fotti ɓen fof ade moƴƴuɗo sifa o kala siɗa faala neɗɗo holniɗo yiidu e kaarijo siɗa faala neɗɗo nunɗuɗo yiidu e kaarijo hara noon an hiɗa andi contraire ko on wonma wadde sa heeɓi ɗi courage ɗiɗo piiji tati allah naaɗoyte aljanna hara jama on fof no maapi ko honno iwrata ka hasbore allah naadama aljanna bi gayri hisabi ngo allah o e hasbore ino toro allah subhanahu wa taala yo allah arsika en fof meɗen aljanna aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi ala ni'mati al-islam wa kafa biha min ni'ma ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد أيها السادة
musidɓe julɓe tedduɓe laawol ɗiɗaɓol e yetti Allah subhanahu wa taala arsikuɗe en heɓugol ndejumare ɗo kadi hande ka juulirde meɗen ɗo kadi tawata ko hoore e balɗe e cellal kadi e hoore ɓuttu kadi en toro Allah yo Allah subhanahu wa taala on jaɓan en ko hikkoto ɗon ɓaawo feƴƴigol lewru suumaye woɓɓe gaynino horugol jeego juldano ko ɗum woni sittu sawwal on woɓɓe gaynino machallah yo Allah on jaɓanɓe no woodi woɓɓe han joni hiɓe jokki yo Allah arsikuɓe ɓaawa timmingol no woodi woɓɓe goo hara ɓe fuɗɗaki taw ɗen toro Allah yo Allah okkuɓe courage on fiiɗo ɓe wawa fuɗɗorde ɓe timmina jeego juldano ko adi juldano yahude musidɓe julɓe tedduɓe mo hoori balɗe 50 lewru suumaye Allah winnante baraji wasa hoori lebbi 10 sa watti jeego juldano o winnanama baraji wasa hoori lebbi ɗiɗi e nder hitande ko lebbi 12 woodi haray balɗe 36 ƴetti wondema Allah yoɓete a hoori hitande jon noon kal balɗe 30 ɗen waɗarima ɗon goɗɗum wata balɗe jeegoɗen kadi waɗe goɗɗum 360 jours e nder hitande nden ya hooru 36 jours Allah yoɓama ɗum ɗo fof haray ko yonti wakkilu tinno man Allah daali man jaa bil hasanati falahu ashru amsaliha sa waɗi moƴƴere gotum Allah yoɓede sifa muɗum haray 10 neɗɗo yo tinno o wakkilo o timmina jeegoje ɗen hara na ɗeɗo tun kadi haysi ɗeɗo kadi feƴƴi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maaki man sama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu anin nari bizalika al-yawmi 70 kharifa sa hoori nyallal gotal bet hara ko fi Allah horirɗa yande go tum weta yahta golle vraiment tranquille fewno tawata saayo hino ɗuyta nyallal ngal juuta inna jango inchallah mi hoore hara hay sonnajo ma on anda hiɗa hoori few hakke ko suuɗuɗa hara ko andana ma wo ko subhanahu wa ta'ala wani no wodi dewe gon ton ta hollu hay gondo e bani adama fusɓe duncantama e muɗum ɓe yoɓatama hay hunde sina ɓe bonnane hollu noon gollal mangal dewal mangal yoɓay ɗo joddi dewal ngal ɗum ko Allah hoora suuɗa wonum kala hoorɗo nyallal gotal hara ko fi Allah woni ko hooriri Allah woɗɗintino yeymo e natugol yiite jahannama embere ka yarete duuɓi 70 lakara bimana natoyta yiite sabu nyallal gotal sa heeɓi ɗo e nder hitande balɗe ɗiɗi sa heeɓi e nder hitande balɗe tati hara ko fi Allah woni ko hoorirɗaɗe hara ɗa suuɗi ɗum kay na ya hollu hay goto hiɗa hoori wona hoora kan tawal ka jama on tumbi o hino tutta hiɗa hoori e ngal nyallal hino juuti ɗa wullito tum hunde ɓe gayrantama koko wiyete kon korka ala wawɗo seeɗitanade ma hiɗa hoori si wona Allah woni go'o ɗiɗi koko wiyete korka ko Allah addir ɗum noon ko la allakum tattaqun bela jo onon on hulay Allah sa naatiɗo ka suudu ma a somki ha gayna naati ka kisɗa wawi ñamude ha haara yalta inna yimɓe hiɗa hoori hombo ɗaynda ko hoorema e yimɓe ɓen kono wata ɗaynde Allah joni noon Allah himo andi kanko ala wawgo ala hay e goto wawɗo seeɗitanade ma hiɗa hoori o inni assawmu li korka kanko min Allah tigi jeyga wa ana ajizi bihi ko min kadi andi joddi valeur neɗɗo hooruɗo joni noon wakkiloɗa ɓay ko ñallal gotal inna hay si tawi hara e nder hitande fop ko ñallal gotal hoorata fi sabilillah andu Allah woɗɗintinima e natugol yiite jahannama embere duuɓi 70 lakara joni noon noon andi Allah indi ka deftere makko wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanati mimma ta'uddun ñallal gotal o lakara no fota lebbi wulure aduna ga joni noon sa heeɓi ñallal gotal duuɓi 70 lakara ton sa heeɓi ɗon balɗe ɗiɗi balɗe tati mafhumu hadis o fo yewtere nden ko hanatoyta yiite jahannama ni toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah danda en fo meɗe yiite jahannama allahumma la tufarriq